birta kalang rapet aratu ana phansimi afransinil hinpen kardom apachreiro kardom non birta ka than pon jibang nili jitramsa non birta thipi langponi sinang Borhampur MLA Jitu Goswami Karbi Longri Hoistami Nogwa ke porlo ponji puka bor ipon aputhak women case atom pansami sodak pen pin rempon Karbi Longlong likatsar komji lapan ke atui holong smik paching thur sai klempon vegnang ji pu ke mangban si usaka atom pen volong koma jilong ahin tang khring pen ke songa sai kereng pon Karbi Anglong Digital News Forum West Karbi Anglong Ingjeng hini mahanga thek ani ke talon mesen pen pachun pon Public TV Assam Portal News Channel ningkan phoka chok ke talon mesen pen pachun pon 9mm pistol lapan amu kereng mu khopen idu de bangku nagau rai komsai ki ding ka chingnang non birtang ton pen puthot langponi sinang Kiramtang jakong ni phai ke thom ani Bardhampur MLA Jitu Goswami Karbi Anglong nang khomri ahut wathalang su on ke bang hut bangki wathalang su Karbi langpi aroi achitim chit bangki noga napsi kaningse pondet aputhak Karbi ratum stamila bang solama puthak smi ningang samchi chipaklang ponsi kiramtang ani Karbi ratum thurpak pensi MLA Jitu Goswami bi amepi kai ponsi sodak pen pin rempon lo la solama puthak pen smi women case atum pen smi MLA Jitu Goswami phaningam samsi paklang pansi sodak pen pin rempon lo kiramtang 1975 aningkan hut jitin phai ke thom ani Assam gazeted pen Karbi Anglong lapan ki naga dui hoilong smi ipangdak pon elo lasila soteng pen si chidu thot nangko MLA Jitu Goswami Karbi Anglong adui hoi chini ne pin pen Karbi Anglong adui hoi smi naga ke porlo ponji polong bangki ke chokchi thetan nupata alang litum ben jong panthu Karbi Anglong adui hoi along non mon sam ki dobom hut si labangso MLA Jitu Goswami abangki la puson alam kining zeta da puthak labangki Karbinglong dui hoilang smei puthot suluk sudak atmon ke jabji si angring de thukoklo Karbinglong dui hoilang jongsi suluk sudak atmon nang jab dar luputangti MLA Jitu Goswami bangsi adai simi chenang kokku Karbinglong MLA atum stemela bangso atui hoi puthak ki khlar dak pen ke than pachidun bang akenang sodlo women ke se atum ke Karpia khai lapan ki longri rong par kachare komdun baki kai ke mata arjab dun thipji pusi women ke se tripi amai phi sangpi demi hansi pi pen lardak pen than pachini pon ta to inut MLA lo sipulo sita me alang Nogong district MLA inuvet pen salang dakewang pen alang nuvet aning ha ling pen labang sa Karbi Anglong ahoy boy thalang so pen ke Nogong pen Karbi Anglong ahoy kela boy thalang so hello la dak la son palang ni la pesan kening je ke la ke chokchi sini tum ta jong dam ji athe Karbi Anglong long tanil tum MLA bang phodo kali mahala sinil tum Karbi Anglong MLA bang phodum phanta alang le ke si message pinai polo je ni tum Nogong pen Karbi Anglong ahoy ke ni tum non ki plak po ba la peson ni tum wang bom lo pesetalang tum cingki titan adpensi alang li samila son claim nang ja policy non alang li bang kami thang ni wet bang war pensi anuet means la thana koswa thana to man chehang lo pen ke circle kampur tum han chehang lo la peson sam to rong arat pen chehang pesi wang si la so ahimma bang ke alang nang sigdang lo pesi thano sita me Karbi Anglong tum ta MLA do la pen ke ronga sar do la pen ke circle tum ta boy thalang so thana ma si do lo la pen ke circle office la ke dongka lo tang te alang ni people si la hai Karbi Anglong tu panang hang heden lo la si ni tum women ke se song pen ke jong de bang ke alang ni la Jitu Goswami phanta alang ni the dung aki chok che do pasini tum hin pen do lo alang ni la pasal ni wet aning hang ni claim te det nang ji pasini le tum ta jong kon lo la hai lo ni tum hin pen pin alang ni phan bang ke condemn lo alang ni la son claim te det nang ja polo Karbi Anglong phanang lang tot ason se non ke man de lo sini to women case tum ta alang ni tum la pasal na hoy yong si sigdang ji polo te alang ni tum Karbi Anglong a political leader tum pen ching kiching wai pa mi pen si la bang so hoy ke sigdang nang ji mate pa keng nang ji pasini le tum ta je dam ji le pu alang le inuet pen la person nang chon hek pen si la person adu ya hoy abangke nili tum chi don de athe la sarvia teng pen pote 1975 la bang so teng bisinol tum bang kakinang ji la simo ko pen jong si temon lang no pen la son soluk so dak te alang li la Jitu moni so Jitu Goswami alang li la Bohampur MLA alang li adai che enang pu pisini tum bang ke jong dam Jitu meni Goswami Jitu Bohampur MLA alang li non kang samri abutor se alang li la person adu ya hoy ajoy ni pe nako alang to mon la person suluk so dakato mon ang pa jabe phansa alang li la person ang kherong ta si non ni tum bangke la person ate mon lang no ba na pa jab dong de je phansa ni tum ke non sami har jab don lo ate har jab chipji hello Karbi Anglong aphan jong si la person
kai ki sami te mon lang no ma te phan adu ya hoi pen hangju hang hai pol te nil tumta kai ki sami la Karbi Anglong adu ya hoi phan kar dab dun thip de phan se chisik te dang pon no Phuluni River Circle ke parlapon angkang along angtan pen ke bang ke PH sutum englong so khai tum along le long chunam dun bensi pota sami chi salam bet lo la sil hai ron re pen ke bi ke chi su thuban ki pota ing than etsi la hai long lian ta bu thot englong so khai gp2 en nang ji Karbi Long tu hoilang sami kedam tang suri ni da phokep aning kan ahut pensi interstate level ki inter district atu hoi sami chare kom thip nang ji laban ki adui holang sami ka chingthura sai klempon vek nang ji laban ki Karbi Long angkang long sami municipal board ke parlapon sirkep ati malong pan sami ke chopang le mabuthak tarli bek nang ji busi usaka bukla regional committee atum bench patri proponsi olong komai ji hi chilong ka chisonga sai kereng pon Labang so ka chisong pon along usaka tiripi amai phu bibison teron on chunbang jitu hajorikia lapen ki usaka long klambang putumana chitong dun usaka bukla regional committee atumpen bukla police station along ke durai komsa ki tumta pinpor lu pi pachir panthu nilitum da bangso ka chesong ajai mekdeng ponang ko bangkya thepi bang son thom kecheng se thepi gala hano je fully revenue circle angkang langfer mojar lo padang mane hapu saran pisarani pen ka boche mane keladak ke do kethak abang phubang phitum along lia phelang angtan men ke bang kichi ke betum aron ripen longli phelang namsi longli phelang ka chirai dum ke longlok lapsi labangso angtan men ke bang kichi ke betum longli phelang ka chirai made longli phelang ke nam labangso longli potta doa same rabjin pening thanangpo laino kicheng slong a district bang ke 1951 ani kasi longlok sala bangso 1951 ani kasi boundary demarcation mate aduya hoy bang ke semarlo mate boundary aduya hoy bang siritanam sirielo lasi hala bangso atensi interstate le punot interdistrict la bangso border problem mate aduya hoy problem tame permanent solution ni mate kitirti la bangso solution doni 1951 as per 1951 boundary demarcation tengkas number 2 laban number 3 bang alajo lahelo je Karbi Anglong la pen west Karbi Anglong arlo long sirke municipal board do la bangso long sirke municipal board long mane 2021 mate surini ra inquiry sipen surini ra inquiry phone inkan 15 finance commission labang so tangka pena dabang kaching tournament pen tangka nang lilo sa labang so tangka am so kaching tournament pen nang lilo so tangka labang so kaching tura side ke claim ni along mangkal dabang ke mane ko solo mane ko pila ke claim ni aron tem claim lapen aron tem claim lapen dabang ke hidung labang so kichu kang hidung sila so pena bangke kita li padusi adai ke dove ka bang huduman mangke nebing nang sehem kan sam deni lalu bang halo je Karbi Anglong district bang 1951 ani kan chilong lo si boundary ta demarcation elo su that depend total geographical land area bang lake 10434 square kilometer di style dum theklam long lo je apor pe na por dum theklong Karbi Anglong lo pun adui hoy lamang ke Nagaland ba adui hoy nang pep di West Karbi Anglong anan bangke Meghalaya ko adui hoy nang pep jok hala adui hoy long ke du kapochi rat bangke kapilo aw hum chumhur me si kapochi na ke du ke thakna lapen adui hoy long paching thuria phan bangke Assam government long ta border area development department do Karbi Anglong autonomous council long ta me border development board do tala bangso border area development department lapen border development board ta me hangna ra kaching thura cycling ke amu gang bilo akam ang bilo di lapen ko isining du me melam ni du me melam phere me melam non hejong di Borhompur MLA West Karbi Anglong arlo ha bochalang so along wangsi kopilo kane tang mangkaje bochalang so halapu alang roy prai di bolang bochalang so alang roy parai di hada bang kopilo halapu bangkai Nogong district di Nogong district lasi Borhompur MLA jitu Goswami ala bangso alam kene ya apthal mangla boson mane amu ke bangbe di angkur kabe alam ni apthal mangani tin bang strongly condemn lo pinrem lo sodak ban pinrem lo laban inu de MLA bang tela bangke alang li bangke constitution chini ni Purkimo chini ne pin constitution chini pin abang pula son ni thabre bangke la bangke ni tuhin bangke ni project he laban itu bang strongly condemn lo Kedamtang jakong ni Pioneer Cap ani Karbi Anglong Digital News Forum West Karbi Anglong mahang pathek konsi Hamren PWDIB along engdeng hini mahanga thigani talon pon Maipu Daniel inhi bansi lama pangjar pon lapen ki
himi dok ing than pon thusi mai sami pangcheng pon thulo labang so mai long sami alhiaman pen Karbi Anglong Digital News Forum TDP amai pu Ritesh Rongphar konchun bang na than rong hang lapan ki Karbi Anglong Digital News Forum West Karbi Anglong amai pu konchun bang lapan ki klembang pu bang pipinda chitong dun ibang silang ani Karbi Anglong Digital News Forum West Karbi Anglong oson pen si klem kidam nang jima lapen lanu si ipang tang pon thujima labang so mai long stan si mum pon si ing deng hini mahanga thek an gitalon mesen pen pachun pon deng hini ladak West Karbi Anglong Digital News Forum mesen pen talon nong lo pini lake nil tu mapan ke arni ke the pose hisapon lo lapen la sulong katalon nong Central Committee ki ADNF mate Karbi Anglong Digital News Forum amai phu Ritesh Rongphar lapen kongjun bang nathan ronghang alang tumpen ilituma along wang se apor chipi pen truth sorry de nathan ronghang alang lipen ilituma fan pini a topic ki pipon along truth in the age of AI artificial intelligence lapen role of the local media pula so puthak ilituma fan klardak lapen waida kalampen than pon lo asila so ke than pon pen ilitum non la 21st century along ilitum AI monitor tum kason se pen a jok ong dung atum kamang hu kamang ram tadu sitame la anang bong sitame that media tum han mate reporter tum han kiri nang kok abangke a hok pet alam ke media tum chini ji pula so aputhak elitum fan klardak pen than pon lo na sipini la so mailong na kachitong dun la da KSC Hamren Head Branch pen a President Secretary atum nang chitong dun lo la pen so thasi that senior citizen atum la pen court pen a hin sitame la dak nang chitong dun lo senior clerk la pen kapre tum tan nang chitong dun lo na si mesen a bidi sore chipa choi long se nilitum pini arni gang team ladak PWD IP Hamren along laso arni kethe West Karbi Anglong Digital News Forum nilitum talon ponlong lo nasi West Karbi Anglong Digital News Forum ladak nang ke seng pen nilitum Central Committee lake di fulong sidolo lapen Central Committee pen ladak District Committee la kado ka ve non pangrumpet lo pulatang te cap andolo branch committee bang ner cap andolo lapen sir cap andolo lapen Central Committee pen ke hisap lo pulatang te cap andolo lapen non ke sengji ta do ulang lapen prabjing pen la media la su logo odong lapen I card ka chevek dong chot ke chokche pupen pini lutum chingwai pono dak workshop papido ponji jirgin dengalong September achi club pido ponpo lapen hala sulong si ladak West Karbi Anglong ahem pi along sitame dak workshop papido ponji aphan niltum pini sitame rat la kari mate media tum akari pen sitame niltum chingki chathan ponlong lo nasi pini mesen pen ingdeng hini laso katalon pon kek sitame niltum beng ponlo laso him ke dok chu pon pen lapen lam ke me ki ke me chithan pon pen oda dur ke me jelam chithan pon pen si niltum me sen pen arna ma how a hir chu me chuhang pon si niltum mai ingsam jin pen pacheka ponong lo kardong Public TV Portal News Channel ningkan phokechok arni ke talon mesen pen pachun pon Moinul Hussein Oza Chief Managing Director pensi mai chari pon lo laban ki nitumuni soikia Professor pensi alhi tum phan pachini pon lo alhi man pen Dr Longsing Teron Dr Ranjit Ronghang Principal Chuki Hola High Secondary School Mr Bronson Rongphar Principal Diopani College Lengdun Terang Mai Phanjang Langsu Press Club Jatu soikia AJYCP Tinsukia lapen ka prek man pen kedu kethi ki din kunda chidong dun chai mekalong Dr Longsing Teron aphan Karbi Khayang Bong pen ka chingsi PhD Mass Communication and Journalism kabor ipen pent chkolong dun thekapot halangli phansami no I pachurpon lapen ki Mr Klengdun Terang Senior Journalist Com Achievement Award Dr Ranjit Ronghang Special Social Service Award 2026 Mr Bronson Rongphar Special Social Service Award 2026 lapan ki Rajiv Son Rongpi Achievement Award 2026 aphan pipajir ponsi
la pen ka prek a phan sami no ipi pajur pon si labang so jaimek mesen pen pachun pon bogochen pen jipson rong pi Karbi Longri Abirta Nagaroi komsa ki etum ke dugachrok toka joini pen joy pen Abirta long duna teng pen si Nagaw police station ke parlopon angkang dhumia along Nagaw rai komsa ki etum pen ke ton kelang lapen kiri ke tuga sai deng pon lo Nagaw rai komsa ki etum pen ke ton kelang lapen kiri ke tuga sai ki klem bom ma porokut inu debang pu ari deng along pen sami 9mm pistol ebong lapen ki amu pereng mu kwan long pon lo Suri simma de pistol pen kachenang cek abang pu Sezamal Ali pusipang tek pon lo Labang suri simpen kachenang cek abang pu pan sami Nagaw rai komsa ki etum pen sepai deng pon si saya ronting pen klem pon lo Pini Abirta ki lan sikyang ton pening lo si Dumi thakmi kardom